Все уже нет, уже не снимается. Ну, ее проблематично одевать и снимать туда-сюда. Олег Аслян, поэтому Салям алейкум. делаю рубленый из рубленой проволоки. Ага. Такие вот, ну, эксперименты. Но рубль также делали. Рубль, да, рубили проволоку, круточек и все. А это называется рубль? Да? Это я. Чувак, салон. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что там. Пойдем. Посмотрим. Арманчик. Салям алейкум. Это у нас драконы. Салям алейкум. Ты как этот хищник из засады выглядит. Нормально все? Что там сегодня? А что цены подорожало, что ли? Нет. Это просто виды ремни такие. А все так же. А, просто снижаем цены, да? Нет, новые ремни сделали, вот эту линейку всю. Такие уже, крутые стали. Это этот класс. Это что? Это Ну, крокодил, да? Нет, это не... Это корова, которая крокодилом захотела быть. Да, хорошо. А что у нас тут Давай такое новые стили интересное? посмотрим. Салям алейкум. Вот футлах появился. У меня еще от Аруф Мандеб Махтанма. Ага. Это прям у тебя это, да? Как это называется? Профориентирование? Не ориентирование, как это? Ну, в общем, понятно. По тематике, в общем. Да. Как у вас дела? Отлично все. ЦАУ. Вот наша тема. О, это классная вещь. Да. Только вот джезве, я вот не знаю, что это за форма такая джезве. Такая необычная. Необычная, да? Она ручная. Ручная работа джезве. Как получилось, да? Классно. Надо сними еще вот этот шопер. Вообще у нас не спрашивают, между прочим. У нас когда приходят сразу. Так что верхнюю строчку можно просто убрать. Да, ладно, сразу. Это просто я так решил. И я поняла. Да, Джана Атмаса. Как бы не громоздкая, изящная. Салям алейкум. Большой палец. А это чья продукция? А, крымский хан, понял. Это, да. Салям алейкум. А? С самого начала уже решили ворваться в строй. А мы, да, лучше с самого начала. Пока все не раскупили, думаю, хоть... Да. Там внутри были? А, вы здесь? Мы еще не успеваем разложить. Да, пойдем посмотрим. Да, еще разгрузимся. Сегодня мы на фестивале, который называется Хоран. Это фестиваль фольклорный, что-то новое в нашем пространстве, в поле. Давайте пойдем посмотрим, что он из себя представляет. Большой обзор сделаем. Первая фотозона. Смотрите, красиво. Так, это получается Хоран фольклор фестиваля. Правильно? Да.
Kolay olsun. Allah kolay getirsin. Sıra. Готово, да? Нет, и Здесь, я знаю, да, сейчас поговорим, сейчас поговорим. Просто я смотрю за Джезве. вот этот посмотри. Вот этот интересно. Это, смотри. Ничего себе. Но он не луженый, он как этот, как декоративный получается. Вот такой, как у нас, да? Но, видишь, он этот, у него этот, равновесие не держит, тяжело держит. Вот такой вот, смотри, аккуратненький, на один, примерно 100 миллилитров. Сегодня планируется кофейная церемония, дегустация. Да, дегустация деп, ешел хавен хавурajamiz, асон неме пиширeceğimiz, içeceğimiz. Elbette как это, нас bizim evlerde olgan şey. А это что за штука у вас? Это хаве обжаривается. Для этого хаве Это засыпается. традиционная, да, такая Ну, была? традиционно здесь это. Вот Эльмаз Ханум, она сказала, что он это не за битаса, именно на храмнан кочев, она Вот. это видела. Ага. Видела. И она что к этому, да, важно, да, что она это в Узбекистане работала это фрезеровщиком, яхши фрезеровщик. И она дома это исполнила его дома. Машалла. Ну, это А вы осло. видели Я еще пример не такой? видел. Не видели, да? Но есть здесь женщина, которая это делала. По-моему, это мой размерчик, да? А? Подписывай надо. Как он мне? Sayın dostlar, keliniz algışlayık. Zaman ve Zaman Ansambli ve belli alıp barıcı Sicilil Halil. Sayın dostlar, algışlar, algışlar. Başladılar, yolunu açtılar. Onlar ta o zamanlardan dalıp bugünkü Вот, kстати, эта штука называется Çünkü bugün сахар на bizler молоке. hepimiz, sayın dostlar, Вот bizim смотри. medeniyetimizge, tarih sayfelerimize dalacakmız ve menimce unutulmayacak bir saatlerini, günlerini yaşayacakmız. Ve birinciden bu Ninkican mecmuası, sayın dostlar, keliniz algışlayık ve onun reberi Zehra Hanım Bikirova. Keliniz davet ettik Zehra Hanım'ını. Algışlar dostlar Zehra Hanım'a. İstikbal Cemaat Teşkilatı'nın reisi Emine Hanım Hüseyin. Buyurunuz Emine Hanım. Ve sayın dostlar hepimiz toplandık bu güzel, manevi, etnografik alim merkezinde ve onun müdürü İsa Ağa Kaybulayev'ını davet etmeye istedik sayın dostlar. Keliniz algışlar ile davet ettik. İsa Ağa buyurunuz. Saygılı dostlar,
Dünyada 3000'den ziyade halk yaşay. 3000'den ziyade millet var. Ama o her bir milletini millet dep ayırgan onu tilidir, onu medeniyetidir, onu urf adetleridir, onu dinidir. Onun için ben bellesem biz millet olarak saklap kalınmak istesek, millet olarak bu güzel ana vatanımızın Kırım'ını güzelleştirmeye istesek, biz milletimizin menligin unutmamak gerekmiz ve gayriden tiklemek gerekmiz. Millet degeni ana tili degeni, millet degeni urf adet degeni, millet degeni medeniyet degeni. Onun için ister edim ki bunda olgan her bir insan balacık olsun, ana baba olsun, halklar olsun, keliniz onu unutmayız. Eğer biz Kırım sahibi olmak istersek, birinciden özümüzden başlamak gerekmiz. Keliniz bugünden başlap her bir insan özüne bir sual versin. Men özüm için, Korantam için, milletim için ne yaptım da ne yapacağım? Başlasanız en az adımdan başlanız. Ana tilinde laf eti başlanız. Özümüzün urf adetlerimizni tıkı başlanız. Özümüzün medeniyetimizni yüksek seviyeye koyarı başlanız. Sağ olunuz, var olunuz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz aziz misafirler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizni bunda görmekten pek memnunuz, pek baxtlımız. Заря Ханум, расскажите, вот сегодня мероприятие, что за мероприятие? Folklor bayramı, folklor festivali. Aslında folklor bu bizim temelimiz, основа всех основ. Halk ağız yaratılışında, yazı sızı olmağında halk böyle destanlar uydurdu, çığlar, maneler ve kızlar bugünkü gibi internette ne de tanışmak, mesela yigitlerin çaresi olmağında onlar böyle ciyinlarda çığlaşıp, yani söz ustalığı, bakın ve bu asırlardan geçti. Biz bu şeylerini unutmayık, canlandırayık, kütmesek de hiç olmadı unutmayık bu şeyler olganını ve biz ne kadar zengin bir halk olganımızı hatırlatmak istedik. Ne kadar becerip olduk endi bugün gösterir. Yani bu festivali Kırım'ın çeşit köşelerinden davet ettik. Doğrusunu aytsam bizim pek az vaktimiz var idi hazırlanmağa. Onun için belki birçok adamın haberi de olmadı ya da gelmediler. Sonki günler gece biz de iştirak etmek isteyimiz, biz de iştirak etmek isteyimiz. Ama biz korktuk ki bu hava yaramay olur ve adamlarga kıyın olur. Programmamız ırıknen toldu. Daha dünyanın akşam bile birisini değiştirdik, birisini kıskarttık, böyle yaptık. İşte ben bilesem beginnerler, Kırım Tatar halkı böyle ciyinlerini geçirgen bir halk. Maşallah. Sağ olun. Ежегодный будет, да? Кısmetse. Kısmet olsa elbette. Sağ olun. Onu korçalamak, saklamak bizim vazifemizdir. Birinci adımımız böyle folklor festivali geçirmekte ve bizim bu Kırım'da bu şeylerini geçirmek gerekmiz. Çok sağ olun, sizin yardımınız ve büyük bir becerimiz. Sağ olun. Aziz misafirler, hoş geldiniz. Bugün siz bizden kıvandırdınız. Sağ olun sizler. Allah Teala İsra suresinde böyle buyurgan. İnandan kullarına aytınız. Güzel ve yaxşı sözlerle konuştururlar. Selamun aleyküm. Almışlar. Aydır Ağa sağ olunuz. Aydır Ağamızda. Большое. Смотри, как красиво. У меня красивее, кстати, видишь? Чувствуется, видишь, отношение? Рука дрогнула. Спасибо. Вот самое лучшее место у тебя, Эльдар. Все нормально? Почему? Это вершина, Эльдар, вершина твоя. Мне уже стыдно, у меня вообще ничего нет, это ужас. Ну вот так вот. Просто Это все твое, понимаешь? Это вся твоя. Твои изделия
будем тебе продавать. Это все твоя Чтобы бескорыстная, что-то было. бескорыстная любовь к деньгам, Ильдар. Это абсолютно Понимаешь, верно. это разрушает Абсолютно личность верно. человека и мастера. Нет, Бросай это личность- дело. Личность, кстати, не Нормально, да? разрушена. Нормально Я проверяю, чувствуешь? каждую неделю хожу на проверку. Но мастер страдает, согласись. Личность работает, Так. но необходим вот этот фундамент базисный для того, чтобы... Не знаю, правильного ответа нету. Салям алейкум. Правильного ответа нету, Ильдар. Есть. Есть, да? Он есть. Alkışlar Hayal Ansamblı. Şimdi ise sıra Hayal Hanileri. Ortada ve sizler için şenlik oyunu onların icrasında. Buyurunuz.
Alkışlar dostlar. Demek bugün en lezzetli kahveler bu yerde. Bakınız ne kadar cemaat, herkes toplaştı. Herkes bir fikirde. Ve dostlar, fırsatla faydalanıp sizge de rica ettim buna Alem kahvehanesinde en lezzetli kahve bugün. Ama özgün ayrılmaz bir, bilmeyeyim, tekrarlanmaz bir kahve. Şimdi kısmet olsa Rifat ağamızın kollarından olacak. Ну, menimce bu herkesge yetmeyecek bu insanlarga. Ben açmayayım biz zaten. Birer yutumdan. Siz kun devamında hazırlayacaksınız onu. Kun devamında ben masterclass yapacağım. Kelgen adamga da inşallah hareketine bakıp yaparız. Geçeceğimiz, laf edeceğimiz ve özel bir çıkış olacak. Onu seyretip son kahve içerik ben belirteyim. Çünkü sanada şimdi Beyhan ansamblı büyük onlardan. Bizim misafirlerimiz bir Selime Yengulatova. Say dostlar, sanamızını boşatayıq. Onların icrasında sıra cezveler ve halaylı kazan halk yerlerimizde işleyeceğimiz. Buyurunuz, sizin alkışlarınız ile.
Baştan çıkargan uzanasın, kızını baştan çıkargan uzanasın. Men bir saray yaptırdım, çevresi sırma. Men bir saray yaptırdım, çevresi sırma. Başkalarga tuzadı boynuma vurma, başkalarga tuzadı boynuma vurma. Kamır dolma yaptırdım aşağısın dep, kamır dolma yaptırdım aşağısın dep. İstegenen aldırdım yaşasın dep, istegenen aldırdım yaşasın dep. Kayır kazan içinde kazetimiz, kayır kazan içinde kazetimiz. Toyda cinda oynagan adetimiz, toyda cinda oynagan adetimiz, toyda cinda oynagan adetimiz, toyda cinda oynagan adetimiz, toyda cinda oynagan adetimiz. Acayip dünya ekim, gözümün dünya ekim. Kırmızı bir vaziyetinde, lelek ima ekindi. Babacıma zeplikindi, tokalacıma ekindi. Tokalacıma ekindi, boya hurcu ekindi. Ayıl bekçi ekindi. Deryadaki balıklar, kira tutkan koçmigi. Kira tutkan koçmigi. Bir zamanda var ekim, bir zamanda yok ekim. Havlı bakkalar uçan, tilkiye tavşan tutkan. Bir zamanda var ekim, bir zamanda yok ekim. Acayip dünya ekim, tılsımlı dünya ekim. Masalda çok fikrin var, yaşı bilmeyen babalar, yaşı bilmeyen babalar. Bir zamanda var ekim, bir zamanda yok ekim. Havlı bakkalar uçan, tilkiye tavşan tutkan. Bir zamanda var ekim, bir zamanda yok ekim. Acayip dünya ekim, tılsımlı dünya ekim. Ayıp sana sığma, öyle içine sığma. Orası tavuk çiftçiler, salgına su içelim, salgına su içelim. Bir zamanda var ekim, bir zamanda yok ekim. Hapı bakkalar uçan, tilkiler tavşan tutkan. Bir zamanda var ekim, bir zamanda yok ekim. Acayip dünya ekim, tılsımlı dünya ekim. Это за кофе, да, очередь? За кофе? Masal aytayım, Я уже так привыкла, что мне кто-то объяснит. masal yutmanız, dağılmışlar sorunuz, tanışmışlar. İsteseniz sizlerge da yırlayım, noğalarından varım. Sırva sırva patlayım, güzelin içecek sanayım da alayım. Acım ola, kurt mola, acım ola, kurt mola.
Pişirdim soraştım noğaların advarını şirketim topladı ne begenin adımını aytayım da sizlerge acılı molla kurt molla acılı molla kurt molla Yakırını dolandım da pişirdim soraştım noğaların advarını şirketim topladı ne begenin adımını aytayım da sizlerge acılı molla kurt molla acılı molla kurt molla acılı molla kurt molla Ansambl dostlar, sizler için bizim Dilber kızlar. Sizden soramağa isteyek son bu uyumda beğenesiz. Eşitilmiyor. Eşitilmiyor. Ben de gelmeyelim ben. Alkışlar dostlar Abibiye Taftarova ve mahsus diplom Abibiye için sağ olunuz. Büyük teşekkürler. Seni kordum, seni sevdim, gül gibi sararıp soldum, rahmetine bırakma beni. Seni kordum, seni sevdim, gel yanıma dur melekum, ateşleri yakma beni. Mına selam aleyküm biz geldik, süymegenge sülkenip selam verdik. Aleyküm selam, hoş geldin. Sen ekensin, bakşalarda açkan gül ekensin. Qarağa avesmen, kozu elağa, süymesin selam degen, bak bilağa. Süymesin selam degen, süydürülecek, 15 günden davulun duyduracak. Hayırlı bolsun kına toy, kurulgan perde, darısı kalgan kızlarga, zevki buzge. Hayırlı bolsun degenge, darısı bolsun. Uy aylanıp başına, bostorgay konsun. Avatay men bir tas. Süymesin kaş. Şintezgahın kurayım. Depterin aç. Şimdi yenin ne şeker geliştirsen,
Шындан жепкен тоқырман, әріштірсен. Жандай достым бар еді, ұнытмаған болса, буаштетлік бек қиын көзден алса. Ақдырияның үстінде қатынар қайыр. Көз тұтқаның болмаса, дос болайық. Авели мен авели қона алмаймын, қалбінде не барым біле алмаймын. Шындыр менім сермайым, гизли хазнам. Сырын білмей көп жүрдім, жаны өтті базнам. Сен көбете, мен жантық, менің сенден қайырым артық. Ушаленіп құшқона тек ділекке, бір-екі шын айлайым сан ділекке. Мен жүрген жолда, сен де жүр басқан ызға. Ай балқылдап күн тусын, сен жан қызға. Мен жүрген жолдан сен де жүр, шықмайық шетке, нам болмайық әлемге, мемлекетке. Ақшам болды, күн авды екіндіге, бабаң сені беречек ефендіге. Бабам берсе де, мен бармам ефендіге, озум сайлап баражам көкүлліге. Илтіп уйсы пыртнем, савдырмам сыйыр. Қызметші бекар тұтарман, сен тек бұйыр. Шық көпеге сал сарай, болайым ханым. Қайнанамы қайнатып, істемейім жаным. Айттырайын бабана берсе алайым, жанын істеген жерге үй салайым. Қарылғаш болып үйіне юлап епсем, келін болып анайын қолын өпсем. Айланырман қаралдың, саярман ташын, 5000 алтын берште, байларман башын. Ақ дегенде қайтайын, жандым, даяндым. Қадемізінен қайтсек, пайдамда сөйді. Жандым достар, мен жандым, от берділер. Сенден менің қысметімні көтерділер. Жансам жалын боламан, сөнсем комур. Сенсіз кешкен күнлерім саймайман, омур. Қашларын қалем, тартылған үшлері оқтай. Көрінесін көзіме дүнияда жоқтай. Ақ дегенде көріле, ақ жігерім. Дүнияны $4, жоқ бензерім. Жаналаяқ жер басмам, абдессіз жүрмем. Ашылса женет қапысы, сенсіз кірмем. Қашларым қалем, сақлаған креативсек. Жеді крешіп женетке беребер кірсек. Машалла. Seni gördüm, seni sevdim, gül gibi sararım, soldum, rahmetine bırakma beni. Seni gördüm, seni sevdim, gel yanıma dur meleğim, ateşleri yakma beni. Sürmegenge sürkenip selam verdi. Sen ekensin, bakşalarda aşkan gül ekensin. Да, бірге больше, bunu buradan sorsan. Selam алейкум, Левера. Как вы? Нормально? Неловкий момент. Қашқа қараға селемен, көз елаға. Сүймекіз, селем берген бақ елаға. Сүймесем селам, сөз жүрген. 15 күнден дағым сөйдірген. Қайырлы болсын қына той, құрылған берде. Дарысы қалған қызларға, зевкі бізге. Қайырлы болсын дегенге, дарысы болсын. Уй айланып башына, бос тұрғай қонсын. Ауылда мен бұрттан, тимесін, қаш. Авели мен авели қона алмаймын, қалбінде не барым біле алмаймын. Шындар менің сермайым, кесті қазнам. Білмей көп жүрдім, жаны өтті базнам. Сен көбете, мен жантық. Мен жүрген жолда, сен де жүр басқан қызға. Ай балқылдап, күн тусын, сен жан қызға. Мен жүрген жолдан сен де жүр, шықмайық шетке, нам болмайық әлемге, мемлекетке.
Iltıp uysıpırtman, savdurmam sıyır. Hizmetçi bekar tutar. Bir adet. Ridvan ağa bilesizmi, aslında çok su iştirakçılar bunda köpete pişirgenler eken ve bugün bir yarışma olacak. Bu köpetelerini tadını bakıp en lezzetli köpeteni seçmek gerek. Bundan da bakınız, anda endi kestiler köpetelerini. Kavi biz polede içmedik. Belki köpete yaşadık. Biz kimni aytayıq? Köpeteni pişirgen insanlarını ya da köpeteni aşacak adamlarını, jürilerini. Jüri var ve onlar seçecekler. Onlarını aytmayıq. Ama kim istey dostlar, belki siz sabadan evden çıkanda Rifat ağa gibi kahve değil de bir köpete pişirdiniz ve getirdiniz, buyurunuz bana bu yarışka mümkün koşulmağa. Belki de sabahdan bursa aç. Bir şey yaşamadı sabahtan mümkün. İşte sayın dostlar, bizim artistlerimiz hazırlangan devamında menkene de kaydetmege isteyim. Bizde mında master klaslar keçirile Eldar Hüseyinov, ustamız Linara Kazakova, Ayşe Bulat, Elzara Abdurrahmanova. Sizlerini bekleyelim. Buyurunuz, koşulunuz. Alime Hanım Hüseyinova ve Aliye Hanım sizni bekleyelim. Geliniz. Надо пробовать, подожди. Yapınız bir şeyler, men bilesem evine de mümkün bir şeyler almağa ve o sizge bugünkü güzel bir bayram hakkında hatırlatacak bir şey. Чтобы выбрать победителя. Ve bize böyle haber geldi, buna köpete yarışında tek köpetesi olan insanlar değil, köpetesi olmayan ama köpetenin tadını bilmeye isteyenler de koşulabilirler, jüri olması mümkün. Ve onun için koşulunuz dostlar, Rifat ağadan bir fincan kahve alıp köpete yarışına koşulmaya mümkün. Ben bir kere isteyim hatırlatmağa, çok sıvı hoştu bugünkü bayramda. Ve kelinizde bir kere bizim baş sponsorlarımızı, bizim teşkilatçılarımızı hatırlatayıq. Bu elbette Alem restoranı, Nenkecan Mecmuası ve İstikbal Birleşmesi. Onlarda büyükten büyük teşekkürler bildiremiz. Ve baş sponsorlarımız bu jurist Ariana Osmanova ve onun online mektebi. Этот желтый должна раскидать еще где-то. Все желтый, да? Вот, и вот даже А вы как, по фамилиям записываете очередь или как? Или нам стоять ждать? Красное сделать. Красный сочетается. Вот смотри, вот фиолетовый и красный. Köpete koydum sobağa. Torunlarım gelecek adı. Kayda kaldılar? Siz benim torunlarımı görmediniz mi? Torunlar, torunlar, siz kaydasınız? Ah benim tatlı torunçuklarım. Aferin sizge, aferin tosunçuklarım. Anam selam. Anam sizge selam aytı. Aleyküm selam. Sağ olunuz. Bita, geliniz koymasını bir aytayıq da. Ayşe, gel aytayıq. Aman ekinde, zaman ekinde. Karılgaç kadı ekinde. Opombeşek ulema ekinde. Çeçemi çelebi ekinde. Deve ber
Баял екенде, жылан жилят екенде, қырмызға пелван екенде, лелек имам екенде, гогерджин мазин екенде, тұрғайлар жемат екенде, қоян қорыжы екенде, аю бекчі екенде. Қаплы бақылар қанатланған ұшмаға, Дериядаки балықлар кира тұтқан көшмеге. Гүлжінің минаресі әйіп келген су. Bir zamanda var ki, bir zamanda yok ki. Men koyan yakınım. Bir gün canım sıkılıp terek emlengen. Terek, meni salasam. Salamam. Yok, salamam. Öyle mi? Mına şimdi seni işküge aytayım da yapraklarını aşasın. Ana, işki odatın sürgen, şaban da korunye. Kana işkilerinin katına varayım. İşko, tereki aysam, o meni salamadı. Sen şu terekin yapraklarını aşasa. Be, aşamam. O canlı da dudaklarımı kırmağa istemeyim. Öyleyse, ben seni batır akama aytayım. Görüyorsun, kötüklesin seni. Şaban, tereki aysan, o meni salamadı. İşkıge aytım, şu terekten yapraklarını aşamadı. Sen şu işkini kötüklesi. Kötüklemem. Eşki bizge süt, may, enerji horantam da yaşata. Ben seni batır akama aytayım. Görüyorsun, sana. Batır ağa, siz kaydasınız? Selamünaleyküm Batır ağa. Aleykümselam. Tereki aysan, o meni salamadı. Eşkıge aytım, şu terekin yapraklarını aşamadı. Şabanға aytım, şu eşkini kötüklemedi. Sen şu şabanға bir şeyler aytsa. Ben güçlü, ben zayıflarını tiymeyim. Öyleyse, ben senin zıçalarga aytayım. Düşsünler senin mayına. Zıçalar, siz kaydasınız? Biz taban içinde oynayımız. Analı Batır ağamın mayına düşseniz. Düşmemiz. Biz korkanız. Yaxşı. Ben sizin mışıklarga aytayım. Mışık, sana bir ağ var. Ana bu zıçalarını aşasa, onlar hiyanetler, men aytkanını yapmayın. Bravo, aşamamız. Yok aşamamız. Biz içki sütün için koyduk. Öyleyse, men sizni itkiye barıp aytayım. İtkiler siz kaydaç vurasız. Hop! Biz aşamamız. Pişikmeyi bakmaya istemiz. Vazgeçiniz. Давайте ден шей были от учук шейден башла икен. Bir-birimizge yardım etsek, hürmet göstersek, sevsek, birlik olsak yaxşı olmaz mı? Birlik kayanı yıkar degenler. Dost muhabbet olsak, baklı oluruz. Көбеті ярышы keçti. Men bilesem көбетемен бопның инсанларын тойдырдылар. Ne sebepten bizim milletimiz
более бір запасливый дейжекін, да? Дорт көпенің ескішін той-тойдырдылар. Ярышымыз битті. Бірден мен бұл фестивалін әзірлеген үшін сау айтмастемен өзімадындан, достарынан сау болсылар, спонсорларға сау болсылар. Бұл ярышын бақшыларын Алем ресторандан бережекміз, иншаллах. 4-ші ер Ислямова Зарема Ахметштен. Санаға келіңіз. Қана Зарема ханым. Зарема ханым. Той sevgi arifesi Lara Hanım kitabı. Hayırlı olsun. 3-cü yer Hayridinova Zarema Bakşsaray'dan. O Zarema hanım hayırlı olsun. Hanım hayırlı olsun. Alkışlar. Hepsi Zarema. Ağır ketin. Yaxşı tuttunuz. Sağ olun. Екінші ерін Эмине Сулейманова Бақшсарайдан. Эмине ханым. Мына Эмине ханым. Алғыслар. Сау olun. Әмде бірінші ерін Фатиме Сейфуллаева Бақшсарайдан. Fatime hanım. Fatime Hoca desek de herkes tanır. Hayırlı olsun Fatime hanım. Sağ ol. Yazıklar olsun, burada ne doğğa yok, burada ne köpede pişirmedi, katil. En olmasa kod bakışçılar verdik. Sağ olsun İsa, ben de ona yardımcı olup onlara şu bakışçıların ellerine tapşırdık. Sağ olunuz, festival devam edeyim. Туда, где мальчик сидел, ба? Загадывай желание. Проходи. Загадал? Подожди, вот мальчик сейчас. А ты знаешь, чтобы желание сбылось, что нужно делать, знаешь? Не знаешь? Запоминай внимательно. Надо от души молиться, хорошо трудиться, на отлично учиться, старших уважать, малышей не обижать и родителей слушаться, во всем помогать. Понял? Запомнил чуть? И тогда все желания что сделают? Молодец. Аккуратно, так. Все, аккуратно сюда проходим. Стол не задеваем. Sağ olun. Nasılsınız? Держим, подожди, не двигаемся. Ныряй. Sağ olun. Elinize sağ olun. Pek geçti. Sağ olun. Selamünaleyküm.
Biz Ridvan Aga'yla şimdi baracağız. Tabii içmeyeceğiz. Köpekte yaşamadık. Kuruşacağız. Kuruşayım. Aslında bu halkımızın umur hayatı daima kuruşmak. Bizde ise yıllar meselesi. Nöbette ve Baksaray'dan kelgen misafirlerimiz. Nachiye Filimonova adına Ebediyet ansambli rehber Şevket Süleymanov ve onların icrasında maniler ve oden içi tüzemlik halk yerleri yankıraydı. Keliniz alkışlayın dostlar, bizim misafirlerimizden. Beyefendi. Selamlaştık. Конечно. Зарем Ханум, расскажите вот про этот фестиваль. Что-то новенькое, по-моему, мне показалось. Как вы считаете? Ну, идея, наверное, года 3 как родилась, но мы все не решались это реализовать. На самом деле, благодаря журналу Нинкинджан мы познакомились с очень многими аматорскими коллективами, непрофессионально работающими с фольклором. Но эти коллективы друг с другом даже были не знакомы. Очень хотелось, чтобы, во-первых, познакомились, во-вторых, подружились. В-третьих, это можно было передать молодежи, потому что, как ни фольклор, может помочь возродить наши традиции и сделать это модным среди молодежи. Это получается как площадка, да, получается? Ну, получилось по факту. Да, площадка для того, чтобы молодежь познакомить с фольклором, для того, чтобы они имели возможность самим, может быть, поучаствовать как-то в возрождении некоторых традиций. Ну вот, например, Дохузлых привезли из Бахчисарая молодежный центр «Арслан». Об этом знают, может быть, многие, но многие и не знают об этом вообще или не знают суть и смысл этого дохузлыха. И если, допустим, стало модным делать хнаги джесы, это же возрожденная здесь в Крыму уже традиция, да, то почему бы не возродить дохузлык? Или сегодня молодежь пела чинвы манилер. Это что-то предсвадебное, где молодежь в формате батла могла частушками как бы друг друга троллить или там, я не знаю, немножко рассмешить. Вот, почему бы не возродить это? И если я думаю, что если сегодня кто-то из молодежи увидел это, возможно, это тоже может стать модным. И так же, как и хнаги джесы или траш джесы, украсить чью-то там свадьбу в дальнейшем, да, или какие-то молодежные мероприятия. А идея вот проведения этого фестиваля, она чья это? Это Зера Ханум. Да? Она проехала по Болгарии, Румынии, Мариэл, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан. Везде она собирала этот фольклор, и
Только в этом году она смогла эту книжку наконец собрать. Это первая, я думаю, это должна быть какая-то серия, наверное, из 100 томов, потому что это только одна бабушка Макбуле Битай, у которой она собрала сказки, поговорки, чин, манилер, то есть все, что она записала, причем 15 лет назад и только теперь выпустила. Вот. А донести это как донести? Во-первых, мало книг читаем сейчас. Не, ну, вы знаете, по-моему, идея сама по себе неплохая, скажем так, потому что, мне кажется, даже наших крымских татар надо заново знакомить с некоторыми обычаями. И это, кстати, не в упрек, это как бы нормальная тенденция. Поэтому Саунус, по-моему, интересно получается. Как обычно, в семье молодежь учат традициям, старики, так и сейчас нужно передавать. А наши мэтры, которые фольклором занимаются профессионально, сегодня удивлялись, говорят, мы думали, что это бала фестиваля. Картлар мы улачак мы. Я говорю, ну да, аматорских коллективах, биташки наши, видели, да, танцуют, и бейхан, и хаял. Это же, ну, как бы, что-то новое такое слово. И если об этом узнает молодежь, это, наверное, я думаю, что, ну, как бы, даже я буду с плантом, честно говоря. Саунс. Я на муздабридил сайда, озумбе катнаредом. Саунс, надеюсь, что этот фестиваль ежегодный будет. Иншаллах. Ждем продолжения, но еще не закончилось, поэтому Саунс. Иншаллах. Не-не-не, с вами. Фестиваль как? Фестиваль, я рад, что вот смотри, и стар, и млад, бутын возрастной, в общем, нелер халқымыз, миллетіміз кішкенеліктен тап қарттыларға епіміз мына бөлі фестиваль сыптыгере мына ilk сефер. Башқа шведе айтқанда болады. Швемізде бай, да? Ну что-то новое, да, вообще? Вот как вот вы? Ең жақсысы менің үшін, мен мәдениет тараптан айтсам, біздің профессионал дәрежеде енді осы тілер, ерларымыз, ойынларымыз, мына бұл маға бек тесірлі бола. Оның үшін бірінші ойынларымыз, ерларымыз, халық ерларымыз, ойынларымыз шынды yüksek seviyeye geçip başladı. Müzikamız profesyonel derecede evet ustalar çalağında fonogramanı no stüdyoda neleri müzikası çalındıra. Onun için pek yüksek seviyede mülküm айтmak. Качество музыкальное и качество исполнения. Hem oyun hem yür. Hepimiz bizim байлығымыз мына шыға yavaş-yavaş. Bu ola tek mına bu halk toplansa, folklor deyilер, halk demek, folklor mına bunday bayramlarda болады. Күреш бола, атлар çabışaydılar. Men endi onu aytmayım, o balaban nelerde, ipodромlarda мүлкім yapmağa. Aydı. Sağ olun. Sizde sağ olun. Konser когда сольный? Çin konser 70 yıllık konsertim olacak 18 октябрьге. Mettiler çevirdiler. 30'ında olacak idi. Kitabım 25'inde çıkacak noyabr'de. Kırım'ın çocukları. Onun için 18 октябрьде men только ano nesiz ne diler обложкасыз korsezejikmen kitabım buna. Обложкасы печать olacak gelecek 25'inde. Но men gösteririm kitabın. Anda buna bunday kitap yaxşı arı. Çin nasıl çin aytayım? Aytınız da. Aytmadım mı ben sana, demedim mi? Aytkanların başına gelmedi mi diye. Ayttım olmadı özünden kerek. Tamğa düşken karbızday boldu жүрек. Yaxşı. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, Zahira. Tost alayım. Чуть не унесся. Ничего не унесете. Folklorumuzda olğan yeri nedir? Bunu baştan aytıp geçmek istedim. Belli olğanı gibi halkımızın folkloru asırlar devamında şekillenip gelgen. Onu yaşatkan ve konumuzga yetkizgen kedaylarımız. Buyurunuz bir slaydını geçeyim. Evet. Kedaylar kimdir? Halk arasından yetişip çıkan destanlarına, masallarına, efsanelerine
tapmacalarını, çin ve manelerini ezberden aytkan, şiirleri güzel makamnen icra etken söz ustalarıdır. Buyurunuz. Evet, Kırım Tatar medeniyetinde kedaylarının hizmeti çok büyüktür. Onlar yazma edebiyatı da olmazdan evvel halk ağız icatkarlığını ezberden aytıp halk arasında geniş bir surette darkatkanlar. Kedaylarının uydurgan çin ve manelerinin esas hususiyeti şu ki onların dili halk diline pek yakın edi. Sade ve anlayışlı bir tarzda çin ve manelerini, masallarını aytkan edilir. Böylelikle ustalar farklı ibarelerini bir satırga getirip halkını güldürüp eğlendirgenler. Ekranımızda belli kedaylarımızın isimlerini koyuyoruz. Elbette episi hakkında bugün aytmak biraz kıyın olur çünkü pek çok kedayımız var idi ama bazılarının adlarını, isimlerini ekranda görebilirsiniz. Elbette en meşhur olganları Bekmambet, Kulmambet, Mustafa Topal, İsmail Demirci, İsmail Salet ve ilahre kedaylarımızın adlarını ekranda görüyoruz. Buyurunuz devam edelim. Aslında kedaylarının fotoresimleri çok az saklanıp kaldı ve bazılarını işte böyle fotosuret şeklinde tapıp oldum ve onlarını bir örnek olarak getireyim. Resimde ekranda Cangazi Şerfeddin'i görüyorsunuz. Abibullah Hayrolan'ı ve Seyit Mehmet Borasan meşhur kedaylarımızdan edilir. Devam edelim. Birkaç sıma hakkında tavsiyatlıca aytmak istedim. Birinciler sırasında Bekmambet, Kulmambet 1960 senesi Keriç bölgesi Salım köyünde dünyaya gelgen edi. Çora Batır, Köroğlu, Aşık Garip, Tayır ve Zore destanlarını onun ağzından yazılıp alındı bir vakitleri ve halk ağız icatkarlığının belli numuneleri olarak günümüzge yetti. Yani biz bugünlerde bu kedaylarının sayesinde bir sıra folklorumuzni öğrenebiliriz, eşitebiliriz. Devam edelim. Elbette kedaylarının mevzusuna devam ederkenimiz Mustafa Topal en belli kedaylardan biri edi. O'zi Yalıboy'da doğdu. Yalta'nın Deri köyünde dünyaya geldi 1866 senesi ve Yalıboy'da en meşhur ustalardan edi. Bir sıra masal, efsane, destan, yer, atalar sözleri, tapmaca ve latifelerini babası Veli Topal'dan öğrengen edi. O da bir zamanları Yalıboy'un en meşhur kedaylarından olgan. Bununla beraber Mustafa Topal, geçebiliriz. Bununla beraber Mustafa Topal pek usta şakacı eken. O hikayelerini tarif etkende şakalarını kullanıp herkesini güldüreyken. Misal olarak Mehmet ve Ahmet Bekri Mustafa masallarını şaka vasıtasıyla bu masallarda içtimai meselelerinde kotergen edi. Çınlamakны ve yer aytmakны ise Mustafa Topal'a belli muzika ustası Halil Çavuş öğretken edi bir zamanları. Onun da hissesi pek büyük edi.